TTV Vision clear to te chebai ule PC vanun moi kani a serchiv wang khoi lo ngai thlang u serchiv district chunga thlani chung COVID-19 shikai mu chu anom lo to a kumin January ni somni nulama serchiv district a hyang COVID-19 shikai mu chu anom to lovani Serchiv Sima Office atanga thukan dondanin kumin January ni somni khan Serchiv district a hian COVID-19 shikai me pakhat mu chuani in hemi nu hian shikai mu chua hi anom bel le to lova voin thlenga shikai mu chua anom bel tak lo wang hian thlatni chung chu Serchiv district a hian COVID-19 shikai mu chua bel anom to lovani nikum March thla atanga Mizoram in COVID-19 shilenga boipui nuwa Serchiv district a hian me ni somni pariat sang ni somni atangin sample lak le enfia na tho veteranani a hemi atanga vo in thleng hian Serchiv district atangin ZMC laboratory a RT-PCR manga enfia tur sample sang khatza somthum pasari thon ni to in henga tang hyang COVID-19 shikai mi som pakhat mu chua an ni a nikum September ni soma Serchiv district a Tunat laboratory hon ani nuwa he laboratory tang hyang sample sang ni zanga somkwa pakhat enfia ni to in COVID-19 shikai mi za som pathum mu chua an ni to boka rapid antigen test manga sample sang thum za ni som pariat enfia atangin COVID-19 shikai mi som nga paruk mu chua an ni to boka heti hian ni kumme ni somni pariata changa voin thlengin Serchiv district a sample sang ruk zakwa somli paruk enfia ni to in COVID-19 shikai mi za somriat mu chua an ni to ani Serchiv district a COVID-19 shikai mu chua mi za somriat ti achang hian mi za somsari pakwa te chu enkol dam ni in shikai mu chua pakhat ero in nunna achan thunga shikai nunna chan hi rapid antigen test manga shikai mu chua ni in thenzol mi ani a shikai mu chua achanga zazel somkwa pakwa point pali te chu enkol dam anni heti lai hian Serchiv district a shikai enkol zinga enkol dam to zong chu mi zali som pathum anni thunga Serchiv district a shikai mu chua le enkol dam mi za somsari pakwa ba ka hian BSF sipai le district danga changa shikai enkol to ronda mi zatni somthum pali te chu enkol dam anni boka anjinga mi somnga panga te chu civil mi district danga shikai mu chua le enkol tura thenzola ronda te anni kumkalta sangni somni chung khan Serchiv district a mi sangni za somruk pakwa te thisen enfi atangin HIV shikpai mi somnga pathum mu chua anni a sample enfi atanga za zela pani point pali te chuan HIV shik an kayani Serchiv district hospital ICTC thoktu te hne na changa thu kan dondanin nikum sangni somni chung khan shilenga wangin harsat na thleng ma se mi sangni za somruk pakwa te thisen enfiani in henga chang hian HIV shikpai mi somnga pathum mu chu anni a heng thisen enfia te hi general a mi sang khazali somnga pasari ni in henga chang hian HIV shikpai mi somli pariat mu chu anni a nu naw pai mi zasari som patni te thisen enfiani in HIV shikpai mi panga mu chu anni bok nikum chung khan shilenga wangin April thla atanga June thathlengin thisen enfia a omu mal lova ama ero chu kumtluan ang ero chuan thisen enfia atanga HIV shikpai mu chua ero antam hle thungani chinchi ana changa landanin nikum masakum sang ni som pakwa ain nikum khan Serchiv district a thisen enfia thahnem zokin HIV shikpai mu chua ero an claim thunga kumsang ni som pakwa khan Serchiv district a mi sang khazakwa somruk paruk te thisen enfia ni in henga chang hian HIV shikpai mi somruk pali mu chua ni in thisen enfia atanga za zela pathum point patni panga te chuan HIV shikhi an payani Serchiv padatur convertui ron thleng kim lo no khana atana convertui ron dale te chu AAY ration card nei te hne na sem chua ani don hemi chungchanga Serchiv district consumer association shwai tu te hne na changa thu kan dondanin thlamasa Serchiv pa convertui sem tu ronda chu chalan ne na enfia ani nuwa akim lo ti sha chwani in hemi chungchanga malak zui ani nuwa he convertui ronda tu te chuan akim lo na hi no khale anin tiam angin tunkar ni lai ni khan convertui hi liter sang ni za somriat an ronda le a hen convertui ron thleng te hi ration card nei zong te pek an ni chuan liter chan ve cheu po a anin chan kim theidon wangin mi pui te hne na semdan tur ngai to ani nuwa mi har sa jok te hne na sem chwa mai ni se ti ni in hemi ang hian AAY ration card eng nei te hne na liter nga zela sem tur ani dona kar le tho chan ni atanga ni lai ni thlengin ni tin jing dar kwa atanga tlai dar li thlengin medical complex a convertui sem na hmuna convertui hi sem ani dona AAY ration card nei te tan cheng za somriat pasari zelin lak thei ani ang
นิมินเทงคานมิโซรามา healthcare workers มีสิงขัดจะหนีสมลีปรุกเตจวง COVID-19 vaccine อันลักตัวละเจ้าตัวอิน frontline workers มีสังขัดจะทุ่มสมทุ่มปฐุมเตปอยน์ชิดันนะฮีอันละเจ้าตัวसरकार छिंचिया ना जंगा लंदानिंग कुमिन जनवरी नि सोम परुका मिजोरम कोविड वैक्सीन कोविशील्ड पैक ना कलपुई अनि नुआ हेल्थ केयर वर्कर्स मी सिंग खत सांग नि जनि सोम पंगा ते नेना दोस खत ना पैक नि तो इन अनजिंग मी सिंग खत जनि सोमली परुक ते नेना दोस नि ना पैक अनि ले तो बोका शिलेंग दौ ना कोंगा अमतोंग थोकतु फ्रंटलाइन वर्कर्स मी सिंग नि जा परिया ते नेना दोस खत ना पैक नि तो बोकिन मी सांग खत जथुम सोम थुम पथुम ते चु दोस नि ना पैक ले अनि तो बोकनी हेबा का हियान कुम रुक चुंग लम्मी सिंग खत सांगा जकवा पसरी ते नेना शिदन्ना दोस खत न पेक नि तो इन कुमसम नि पंगा चंगा कुमसम nga pakwa nanna benvon nei mi sang khazaruk pasari te नेना दोस नि न पेक ani to bokani Serchhip district bika healthcare workers mi zasari som pakhat te नेना दोस खत न पेक ni to in anjing mi zaruk som thum pakwa te chu दोस ni na pek ani to a frontline workers mi sang ni pali te नेना दोस खत न पेक ni to in anjing mi zali som ni pahni te chu दोस ni na pek ani to boka kum som ruk chung lam mi zakwa som nga pariat le natna benvon nei mi za som ni panga te नेना दोस खत न पेक ani to bokani COVID-19 vaccine pek na hi Serchhip district a hian tluang taka tho chun som mek zel ni in shidan na lazi nga in social na nasa nei anom lo ni athudon ani UPC Notice India Nwaya Pentecostal Youth Department PYD din champha naktu kalo thleng tur pualin Serchhip din tharbial PYD chuan voin khan wantlang zun in an siam hongin Serchhip blood bank ka da turin thisen unit somni pasari an pebok Serchhip din tharbial PYD hian kumsang hi somni bial PYD conference ro real bozrin Serchhip patanga tenzol panna kongpui Serchhip daya chongtrai na muna wantlang zun in siamin voin chot malam khan a honna an neya he hun hi bial PYD president Evangelist FH Zarzolian na chuan kai shwain bial to pastor Reverend C Ladin Tluang a chuan zun in sakthar hi pathian ne na chongchai hlani na honga hetianga bial PYD conference ro real bozri ani le a hlotlin na mu a hon theya awm ta chu lom omati thu soin he an zun in siam chu jinmi tele helai muna cholte point changkai taka an mana dim doile uluk taka en kolpui tura adu thu asoya he huna tel PYD member te chu impact na nasajok ne na pathian rongbol zel turin na chabok hemi hnu hian Serchhip district hospital blood bank kada turin PYD member te hian thisen an pe chun zom ngala hemi puala in khom toina ya bial PYD secretary brother Mingthan Sang a chuan PYD din champha tak chu March ni somni pakhat ani thu soin ama ero chu kumin hian pathian nia atla ka wangin rem chanjok na awanga voina hun mang an ni thu asaya kumina PYD din champha pawal hian wantlang zun in an siam chu honga blood bank atisen an pek ba ka Serchhip district hospital man turin thuthleng an hlan thu soin voin vekhan thuthleng hi an hlana Serchhip blood bank officer Dr. Lalruat liana pachual chuan hospital IO in alo dongani voina Serchhip din tharbial PYD 10 thisen an pek na huna hian mi pa somni pahni le meichia panga an vain mi somni pasari 10 thisen hi an pe ani Serchhip din thar pastor bial PYD hi kumsa ni pakhat khan Serchhip bial atanga indangin an bial chunga hian twal chung kaushan pasari an ommeka heng kaushan sangshanga hian PYD member mi zani somnga vel an ommeka ni Nikum sang ni som ni a Mizoram local council somriat pathum le village council zali somsari panga a in thlan buat sai na le chumi atana electoral roll revision nei na atan khan cheng nuai zathum som thum singa sangriat ruwa manani a hemi bak sum in dailo na cheng nuai za somruk pahni singruk sangruk zanga somruk chu finance department a deal bel me kani Mizoram State Election Commission SEC hotu te soidanin Mizoram Sarkar Finance Department in Nikoma Mizoram District Pakwa Village Council le Local Council in Thanbuat sai na atana fana pek za chu district chen khata anin dai lova hemi awang hian cheng Vaibel Chilza somruk patni singruk sangruk zanga somruk chu Finance Department a deal bel le ni in hemi atang hian cheng nuai ruk singli sangria chu pek to an ni a additional fund hi aizo local council in thlanna atan cheng noi somnga pariat sing ruk sang thung zali somruk patni deal bel ni in aizo district village council in thlanna atan cheng noi ruk singli sang khazani somnga paruk dilani boka lunglei district vc in thlanna atan cheng noi somni pakwa sing ni sang ni zali pathum Serchhip district vc
in thlan na atan cheng noi khat sing khat zali somsari mami district a VC tan cheng noi somni pali sing ni sanga zasari somsari panga Kalasiv district a VC tan cheng noi som panga sing thum sang sari zaruk somni pathum Saitwal district a VC tan cheng Noi som pasari sing thum sang ria zathum somruk pathum le Nathial district a VC tan cheng noi som sing ni sang sari zani pariat dil belani heng in thlan na additional fund dil bel na te chu in thlan buat sei na sang sang salary sa tan cheng noi som ni pakhat sing li som ngau wages sa tan cheng sing khat sang li zali DTE a cheng noi ni sing li sang thum zariat som kwa pali oye tan cheng noi som nga pali sing kwa sang thum zali som sari panga OAE tan cheng noi som sing khat sang rukza som li patni osia tan cheng noi som thum patni sing ruk sang kwa za sari pakwa le MV tan cheng noi som ni sing riat sang riat zariat som kwa te anni Rural Development Minister Pulal Ruat ki machuan voin khan khozoldar ngon venga District Rural Development Agency DRDA office hong khozola DRDA office hon napwala income Zaingen Waime Hola Buat Soya RD Minister Pulal Ruat ki machuan Khozol District in DRDA office an nei theina tura theitop chhuatan lakpui to Chief Minister Puzoram Thangale Deputy Chief Minister Puton Luete chunga lom thu asoya DRDA office honthar chu district danga DRDA office kumtam taklo to tenen khaikin ngal mai arem don lauti soin mamole chul dang tam tak te chu zoi angai tua bel ani angati ani Rural Development Minister chuan sarkar lai puin Rural Development angai poimo awangin India Rama flagship program lian ber MGNREGS po RD nuaya ada hi India Rama employment generate na saber ani baka khovela in lofa in zialu tam na berani atia COVID-19 shipuya len wang lai poin MGNREGS nuaya ni za in lo na chu tluang taka kalpui zel ani thu asoibok khozol DRDA office thara hiang Khozol District Additional DC Pulal Rohlu chuan project director na hi akopri dona APO AO le assistant engineer le staff som ni velten bul anchan dona Khozol dar ngona BNRGS ke hol chu thuam cha in bulchan ani April ni khat sang ni som ni pakhata chengin office dor thei ani ang Chief Minister Puzoram Thanga chuan State Sports Academy Zobok Lungleya Residential Sports School sakna tur lungphum chu nimin khan aphum Residential Sports School sakna tur lungphum na huna hian Chief Minister Puzoram Thanga chuan le khazir na baka sport lama ngor taka inzirtir na mun pui siam tura bultan na chu reilote a tangkai taka chhor ani nge ya be sei thu asaya Zobok khwa chu lunglei le Mizoram in atangkai pui tur thu so in sport discipline shanga mi chuan omle enton tlak tamzok an in cher chwa zel thei a be sei thu asoi tun din huna skatepon le rampo na langpha chalai an omchulom omati thu soin tun lai sport discipline shang kan choi san rualin pi pu te infiam na indigenous games kan nei ang te po hi choi san vezel cha ati thu asoibok residential sports school sakna tur lungphum ta ki sport and youth services department kaltlanga pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK nuai sum mu manga thotur asakna tur hi cheng nuai sang thum zali som thum point pakwa paryat approve to ni in first installment cheng nuai sang khazanga somli pathum point pakwa pali don to ani residential school a hian le khazir na pa ngai pek ba ka sport discipline shang academic building ba ka mi pale me chetan hostel mi za ve avain mi zahni om theina te multipurpose hall astro football turf principal le teachers coaches quarters te swimming pool le diving pool te basketball le volleyball court te le atul dang te om tura ruwa manani Chief Minister Puzoram Thanga hian voin khan lunglei district court building chuam loya mual circuit house le pukpuya sarkar ram tetlo in thuam that le ti mason ngai lai te athok tu te ne nan thlir hova district me pui te tan mason na rural changkai le poimo te chu arem chandan le sum omdan angzela thuam that le siam that tumzel ani thu asoibok heba ka hian Zobok ka lunglei district park le luang muala chak park na mun te po nimin tlai khan Chief Minister hian natlo bokani Nimin Khan Mizoram sample zali somnga pali en fiani in henga changyang COVID-19 shikai mi pakhat mu chua le ani Nimin Khan ZMC laboratory sample pakhat en fiani in COVID-19 shikai mu chua anom lova district shanga chunet laboratory sample en fi om lavin repeat antigen test mangin sample zali somnga pathum en fiani in henga changyang COVID-19 shikai mi pakhat mu bel le ani thung nimina shikai mu chua hi sia ha district anga
atanga shikai mu chuani in kumsom ruk patnia upa ania taksa shikai lan chuana neya wanga engine hlelna neya sample enfi ania shi akai na chui me kani bok heti hian vo in thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chua chu mi sangli zali somli paruk ni to in nun na chan mi som pakhat an om to bokani khati zong kha ser chi wang khwa kan ti chua thei chu ni e